abolia na Ainang keda Aipet kanu ekarlo ilukumniare keda kaisara indiop keda ilukumniare akaisare aluare nesi agolokin. That is the second match here. Abolia ngin na washa na de tolo show Kotoma laro na bolia Kotoma dekis na ko ngino nesi abu ekilabu loko Soroti City kickboxing club ikeke onor kwape etelekarak Patrick Otidi egrigralo abolia na Ainang keda Aipet okidena ko Uganda yese balebi ararlo skinet na abolia ngin kanu ajiluna abolia kalwa jokak yesi aise Atalanta ni karubobo tapa koje karlu atuboros kaiswa maeneta ido apele kinet aisatinge timu le region le bunda kapitika kapakina velocity polo kila regions laije Kampala ne jainikin so ngisa apele kinet Indonesia jai aitemonokin anase kune timu kaitele karakere ai more dis ekilabu loko Soroti kickboxing club nesabu itelekai kopo la prona kere akaulona akakaun appointan akaisangon alu kanyauni luche kilabun lu ajai kina abolia shongun kese moriarto ausi luda poto dumutu appointan akaisauni mukongoro appointan akaisara lu kanyangon nyero appointan akaisare alu kanyape kalaki appointan akanyare amuria appointan akanyangon kaplebiong appointan atomonado sorikini ngora appointan akaisauni alukany etelekara Kotoma riamunu kangin kise aponi ikopana kinai apapulai kanu aishalam kiti case Gabriel Esiku kanuka TV is o districtalo kokumi